Mubunge wa Kuorotwa Dorothy Muthoni norite aritwa baria betete university na bakona batikiri kiri gikundi kiria bakubatara kiri uwezani bwa mbeta ni thirikari gutuma maromba jao kenda untu bubu butegerwa kairi akiaria mubunge ujo ugite aritwa babari na mwanka mbere ya mweri jwa Disemba gutuma maromba jao. Nicholas Chabari na Chionkuruki. Tafadhali ukageta mwana ukaranja ate nonto muciari ate kumba gwita mbecha cia kumwikia university. Kuringana na Dorothy Muthoni ni ati mwanka thaino kinyoka ya kwithirwa mwana ora kuthungira a university na aumete mujuta kwibombera atikiritwe nkiri ngurupu irae kumuganira no abombe kwithirwa bachokera akairi na apply ebojeru nikenda mwana uju aikiro abantu ega na ara thirikari kagaramika kumurungamira mathomo make bwega. Arabena na bao betete university ekeja kwithira mwana oku na apply scholarship achoka apply loan help loan na atirona machokio na no kuigwa for example nekeri mbandi ke mbandi ile ithano nekeri mbandi ile ogwo kuigwa kwe nori tomono ja muchiari otiomba kurea kwe na nafasi ya competition mwaka December online nekenda mwana oku a considered. No MCA wa Kibirichia na ebumiretie na kuweta ati mwanka athaino kaunti ya Meru ni batiri kwithirwa ikithinambe na kurombero abonene we akiuga arungami na kuga ati ngwataniro ni batiri kwithirwa gichigwa kaunti ya Meru bantu akuthithia na mbere ndwa Meru kaunti tugatethwo ni maromba na ntiaria nkurukie uu nontu arenda election ira turi imurungu mbago turito kiria tukwando thaiji i symptoms terina kwau twe ni Meru county maromba na manto jara jombe kuthira tumbe guchoka kuburitira ngugi personally ndunga mina musimamo jo kuga rwaria rwarwendene Meru tindo aikwendekana Meru. That is my stand na nibundu ungamina bu Kumegebe North Betan Class Chabari.